esa casa penale de Alguero. Fra de caro ti invio una terzina, sa chi de t'accattare, sa non spero. Esa commedia divina, saccati scritto Dante Alighieri desanima umana, s'amichina. Cantava s'arcivescovo Ruggeri, frutta esa vendetta e Ogulino venne frutta su suo mestieri. Cantavas infernale Agustino, y molestas as animas dannadas, os schizo che ayuda a Caino. Tantas tercinas las sapo imparada e pintadas las tengo. E pintadas e pintada las tengo dentro su corona de chitisas horas. La recita esa corona de alloro, inspirada de alto.